For a dinner, you say, and one so TVGH, and didn't so TVG, was only subscribe, no subscribe, not like, no comment. And what say the man for so you're doing? I share, pepe, ewo, so TV channel, so, yeah. And then me comment share, me comment share. Me, I'm reading me, channel, from Kwaku, Alaska, Bakupe, yeah, go Alaska, yeah. Nayana, me can't say, me say, Asantimemo, yemfa, you soon some Munyagru, Titu Cobra Santacotako, 2-4. Hey, Debbie, them fortune some Munyagru say, crack. Video bia, many boss war, Asante Maimu, a year Crobia Santacotoko. Pomadaka, a yes, Yabontin, and a 2-4 more year rituals, a year young commande. Giddy. Say, we say, Ujra. Ujrano, Mijana, get 1 year and Zanu, Ujrano, she. And I know someone for boss somewhere was Antimamunara. Munina, sorry. Chassier. Preparation na chassier. Preparation to West Ujrano. I started and we tune for a call round. On say, I if you be a shape, Buma 50 feet, Muko round for that can also, Pomada can Santa, Pomada can also.
Covenant Ark no Covenant Ark Asante Kingdom ye wa Asante Kingdom ena nana otumfo setutu otwa ho hia no hwe ye mfa ne mabi nia gro Asante mamu wo hene papa wo hwe me utie yen ndi se otumfo kasa wo be bibia na si bibi so ne nyame sumo mfa ni agro ne sunsum mo nsem mfa ne nsum ni agro ntide wo hena wo betena konya so de wo kwaso wo nsa na wo tu because unnim mamere ani ese wontimi ne hene ko ka kristofo a na ni ma ye mwani akatakata ni na ye bedi watem unnim mamere dia untimi engu nsa wona na no makonya so dia se wontimi ne ahini man ye ese ne oja akọ na akọ baabi opkote ko so okro hwe ene wona ma apamada ka ho no hwe video no bra se mama hu bi won fa ne somu ni agro kra tumi wi akokro kase nana Asante hene won fa ne tunsum asemu ni agro kra sa Covenant Ark won hu ne dodo sai won atwa so dodo sai abofita na wotwa ho hia na kanche sa Asante man kanche sa ntimu de mo amode mo soma no mo di atem tumfu atem onnimu da wonne wonje wo ma misika wonje wo pasa ase bi fi nsem ya wo di na tem na tenase na yire wo di na tem na be hu ne beto wo tenase na beto hu ne beto wo amana ne wabra konton kra mu se wo benya susu aso wate bibi o ba bi o ntie nsusu bibi o ba bi pa mena ntie ma ba wo esu wo mi nsusu wate asem nyesa ne tete Asante man yesa de tete mo ya mo fam pani bi so na mo di pani mo atem how ye non say na amene ene nkoda ba nyina mu ade mu hwehwehwehwe na wotumfo apamada kai Asante ma apamada kai ye kon ye twa ho unim ne man incantation do ni peye unim so to wan wa ye opesa o kan wa kan poto we hwe ne mayi why ya hwe ne yayi hu ne ye wabrabo aye bonim wo ya branch o isu bobra hwem ne bobra papa emfa wo na bi ntra ho ni na tem so wo ye domani so wo ye bunu ni so wo ye santini wen fantini enkodi na tem na anya bi obetima wo wabro so ma na bia ne babi ko betima wo enso na mani amon ni amon so ma wo pie nti na wadi ba akofo achi na waku sopa ba ako ye de ye si ye pe Asante man yi ehia autonomy for Asante man ehia autonomy for Asante man ne ye hwehwe de fi nana Asante hene wo kro be Asante kotoko ye see ye hia autonomy for Asante man nana wadaroma ye ne boy boy pa ye hia autonomy no boy wadaroma boy pa boy na sa autonomy ade ye hwe ne na wa moaye a emwa ye ne nje se ne omode ye Asante si ano twia pia no pa wi anwumre ne ye di Asante atem no ye see ye hia autonomy for Asante man dia ye hwe no abusua edini so TV Jesus onya subscribe channel subscribe no like no comment no wa share dem afro so ye de enya bi ahwe amoson kokko laska me nam di dwuma di hu chia me se wo pese obo advert wo ntentafidi nso a fa number ne fa fresh so TV office e be bo no ya bo hu de ro de e de ama fresh si ya na inu hu nkomo pese wo ya advert wo ma na no Ghana be bi dwuma di pese obo hu advert bi hu advert bia no fre na ye mo na enni hu dwuma kama enfama wa bese wo twa live streaming bia no free so TV office be bo wa twa live stream ma kama edini so TV GH me am di dwuma di o che fam Kwaku Alaska me di mo sia da se na be to so pia. So thank you for watching the video. Thank you for subscribing to my channel. And thank you to those who are about to subscribe to the channel. Please subscribe to the channel and share and like the videos that I give you.